too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wi asafa na me recommend emamo too much GH Ebusiafo ene adofonom mema obibia akwaba stronkon ede eba too much GHS ekrieskapa ene medina Ghana wahala dwumedi ena ebre asosemede ebebe somo na ebusiafo yes lequin and G ede ama Broni ntie bebeto edwa ese okoko piemu ewo ye kaswa program bi ase na ene echese nyomo ekoso challenge ekoso abaye ikoko gina stage eso eyi sebio ye ne pants eja ebo na deja eso mema ewo ho no nso so ani se Ghana mema fo nso so de eji se wo mani ehum ade no krampo e shata ade mu krampo no na ade yi sore na wabo na deja se won hwe ne filiga dochi ene ne chese bede ne no na ntie beto dwa se ebinum efa ho e de finger na ebinum susu emia no ne de keka eye ho all because of naked ogo ye e wo stage so na wo to eke e wo ye kaswa event bi no ase no na eno na chese nti ye bebeto edwa ebiemu se enum na ase wo pre ne ho no e ma ne ewu ye anase enam so e ma ne hia ne nkwanhia ewu na musician na sabre no na wogina stage so a wo to enwum e ma enu nti ama Broni etimi kokko gina ho edi se adwuma no ye Shana original Shana waba abonten e de ensem bi ababa betu edwa anase ne side of the story no wode ababa betu eye edwa na wode ne nsem no etu edwa na chese wone ye nua bema Zion Felix na etwetwe eye enkomo na wodi ninsam no atu edwa wo se na wono opese won charge eye crowd no wanze wokodum baabi a ye hwe eye gospel artist ne krampo na o mu gina stage so anase se o mo mountain e wo stage so na o mu se hwa ye da nyoma enhye da enkom anase se obi aye bote wo hono a o mu pese o mu nye bibi ensheki eye the atmosphere o mu nye bibi na ne chese crowd na wo hono any engine enti eno na wono so wakwakoye musician na wo yeah that's yinmu ntino wo ye na adwin se bibi obeye ema ne crowd na se nkofo mo abodompem e wo honum no wo mo ani age enko ade wo beye enu nti wo announce ye se wo pobi a wo beba ababa tueke na enwuma na wo bono that moment no eyi wo 𝗗ross enti na je se ye hwa ye nua bema eye patapa ene feature sa enwum no enu nti wo announce ye se wo bi obeba wo betimi ababa be yi ne underwear na watu no and just will bring $100 sa amunumu one na according to yenia bema original Shana yi wo chema na just na say will be ebetimi aba to that extent so baba be born naked e wo stage so na ebiemu nso so say branti wa ba ko edi kan e show up e wo stage ne so for the challenge no enumu ansa na yenia ba ama Broni enso so e ba begina stage no so na obegina stage ne so na ene wa amunumu wa no go completely naked and no start say what work e wo stage no so na no na je say ma onu ankasa nyumtuni no krampo na je say eye no one say na on expect that say obi be call that extra mile say obi show ni nudity e wo stage so abrani padom e wo honum nti no krampo mane ma wodin kaibo ma DJ no say won hwe na bibi boni bi anyeden anto ama wo make sure say ama ebe save e wo stage no so because na enkrofo ebo epu eba stage no so because of say abaya no anase yenia bayi wotimi eyi no ho na deja so ede to abonte won say mema so wo mo pehwe enti wo munya hu say that incident na si abaya na timi nya that boldness ayesa na apem ene wo mo ebo dompe no mu twi eba enti wo ma DJ no event of the DJ
no for the event no na adwen say we make sure say ama save we stage no so na enum na je say wo di ehunu ye ono de say wo no wo bɔ ne nyum wo to ne nyum ana say wo no de as a musician de obeya nkofo wo ho eni agene no na wo ye nti de hu ya ne say nkofo den ben aya abaya na say bi fam na bi ye ni say eno na je say wo ye say abaya na ye na adwen say wo no nsuso wo gene ho anase wo try no no so atimi enya ne baabi ayeden ede afa na chese ema ni kokohia eye ne nkwanhia ewo na yenua bema original shana ede tuja ese ama Broni was electrocuted say what or shape from no or see ane or like say enuma bi fifa ne mu electrical yibi fa ne mu ntino ye be kan obrofo kasem say electrocuted no e kan ho ebi na chese ema yenua ba no so no wotimi ehia ne nkwanhia ewo na wode ne nsem no etu edwa no osanso esen dodo na stress on say we are responsible for abaya ama Broni ni wo eno esan say wono na ejina stage no eso no any musician obebe jina stage no so na wo to enwuma wode that demand anase competition no ebebeto ho ma abaya no so wo ne ho say wo betimi aye bibia de entertain enkofo na betimi ma enkofo wo ho enso eni age enunti na ema wono susu etu sa anamo no enti sobo no yemfa embonne no na amashana ababontin se wono die yentimi mfa sobo no embo no sa sanse wono nye wono ne ka se wonye sei anase wonye sei enti sobo no enkofo ede bono se wono na ema ama Broni ehia ne nkwanhye woni eho asebia na busefo comment ni bi aba afanse no ho a we de mama me kwan na menkenkan nyesa won obi beti baabi ebeka say yebosirimu ka ebi faster p e de awode eba was saying that money you gave is from the source which will make you rich and famous in your music career. Hence, Ama Broni was the victim of your rituals on the platform. A lot of artists do give cash and other gifts to their fans, but your own is on ritual budget. We ene ne nsemo wono ede etu edwa wo hu ni say artist adodo na wo mo ekọ program mountain stage ede nsembebe tu edwa ask for so many things no ebi wo hono mo na rituals a wo mo akọ ya share mo say komeska say na yese na enya yi enti fans ni de wo nim say wo mo diska ede free wo mo artist ones wo mo nim say wo mo eba be victim of wo mo rituals a wo mo eno ne comment ebaye na ebusanfo wo hwe yinua ben man na say de wo de ne comment yi ababa betu edwa ya woni no ebe ya adwen say sa na ekoso ana say enye safo wadwen cha wo fa ensemi ho ebra wo too much comment section e be like videos na share all the social media platform so @𝗗ross enemy dasane ye besane share